Alava I le nei vaenga o Tala fau. O lo ofia maua le malo New Zealand, manatu malangona le tunu a o whaia tau mwhainga sa ili se fo o le tūlanga le mautinoa le ua iai le supply o suahau whape ma le pensini le lalolangi a toa. O le ua iai le fuafuanga whaataatia le malo New Zealand, e tali e tuai le si itia o le tau o le suahau ma le pensini o na o le taua I se sae tū tonu. O le fuafuanga e fōringa tutusa ma le tali atu po le polkalame o le tali atu o le malo New Zealand I le taimi lea na tu lai mai ai le wha mai ma tautia o le COVID se fulu ma le hiva. E whaavaenga o le fuafuanga whaataatia le malo e mana umia o na whaatino wha solo solo pe a whaia ngai ina whaatetele ia le whaafita uli. O le teimi nei la o le ua iai New Zealand le vaenga mua po le phase 1 o le fuafuanga whaataatia mai o lo mawhaina mai whaasaralunga le malo e whapea. O lo lava matutoe le suau ma le pensini mo le tunu a toa le teimi nei mai le tawai ona sa ona whaatawina ma whaaputuputu le suau ma le pensini e maua mai pamu pensini. Peitai la o le mana o le malo e moisele mtanga luenga o le Ministry of Regulation ina ia whailo hatu e pisnisi whapea tangata e whaonga ina le suau ma le pensini a moise company e whela ua ia o loa whapea le mamalu lau tele o le tino ia ni whaafita haudi o no a whaina ai le so longa le lei o lea fuafuanga a le malo. O le mta whaioi le mta ngā luenga le nei ina ia le lei le whaatino ina o a ia inga ma pui nga whaapitoa e a awhiai tu langa o le malo si anga a moise le penisini ma le suahau. Whaalia mai le minister le mta ngā luenga le nei o David Sāmoa. O company ma business e pei o pamu pensini a to ai ma company e fe ave ia o loa ai moise o kon karate a to mga luenga tau whaatoanga whapea ma whale o loa de tele e iai supermarketi o la tau ia o lo nau le mta ngā luenga ia le leia la tau wheso ta inga e vave ai o na manino ini whaafita hauli e o noa a fia ai a la tau ngā luenga whai. Whaalia fo ia si moa o lo nau le malo so whaatasi e fo ia le toe adiri mai o se whainga e ono tāpuni ai maloka ia ngārua ngā whai e pei ona sa whaia I le taimi o le wha mai tele o le COVID se fulu ma le iwa. O le mai aso o mabai le ana whailo mai ai le whainga malo e lata I le se lau lima se fulu afe le au whainga o ainga whainga ruenga iai to mai si o le a lato maua se vai ngā tupe lima se fulu tala wha au popo I le vai aso I se fesosani whaapitoa mai le malo, mo le taunga tau le suau ma le pensini ua iei nei. E tusa ma le lua se lau lima se fulu la whainga o tangata sa awai I se te file mu e whaasanga I le fuafuanga le whainga malo, e whaamalo sia ai o na ave sea tangata I le aini ainga, ia o loo momoe solo I polo tito whale o loa ma whale o le malo I le lau mua I Wellingtone. O ia tangata uma whapea ma le lima se fulu mao na tupo isi tangata na whesosoani malangolango iai. Sa whaatino le lātou te te I se maafutanga sa whaie te tonu o le maru o le St. Paul Cathedral I le lau mua I Wellingtone. O nisi o ainga sa awai ma whanau laiti na toi fōi o lātou ainga ina ua uma sauninga ma polkalame na whaaleo ai o lātou langona e tusa o le nei fuafuanga ale malo. Ai o le tōtele lava sa tō whahai ana pō e o mai I le tai au ana le la. O le nganga au tū o le nei te e whalawa I tele e tau o tuai I le whainga malo e le o se whaai unga le lei ma tāla whengai le wha malo sia ma le ave sea o tangata nei mai no whuanga o lo wha mautu iai I le tonu o le tāuranga. E manatu I lātou e le o le tali le o le whaafita au li le nei ai e te tau le malo o na whaia se tonga fiti o le nei wha le tonu o le ai o ni whale e no nofo ai I a se vaenga to tele o le tino e le ngata I le lau mua I Wellingtone ai whape ai maisi ai te tele uma o New Zealand. O le mta upu le nei e pei o na wha lo mai le malo o le a wha o ngai nai leo la watu I ai ni malo si anga wha apitoa tau le tu la fono
e la tau te lapata I ai tangata umai maua o mamoi te tonu o polo tito ma vaenga o whale loa ma whale o le malo I ai te tele uma ina ia tu ua ia no whanga ai su e se isi mea e whaamautu I ai I le pō. O la tau e le usita ia polo inga e mawhai ona whaasalaina I le salatupe e o I le lua awhe Tala po o le whale pui ai mo le umi e tolu maa sina. O le maftanga te te ele nei I Wellingtone na whaamao popo ina le maftanga a e kalesia SS de tonu o le laumua. O le a whaawau lava o na tupuni I a nisi vaenga o le kompani tele o le Heinz Waters I Aukilani, Christchurch, Dunedin, whapeai ma le ai o Hastings e pei ona whaai loa mai mua. E lata I le tolu se laula a whainga o tangata whainga luenga e mauti noa lava la a fiai o lata ngā luenga I lea fuafuanga le nei company tele. Petai ua uma ona whailo mai e le Heinz Waters o le a whaso solo o na tapunia ngā luenga I ona la o loa fia mai o le a maua le fisosoani I nisi o tangata whainga luenga I le ono si iti atu e whainga luenga I isi la o le company. Ta ua mai le lipule ia Andrew Donegan o le nei fuafuanga o se tūlanga le maalofia e te tau lava o na whaia ina ia sanga whaamalo si ai le pis nisi o le ngausinga ma le whaatau inatu o na oloa ngausi I le tonu o New Zealand. O ia suinga te tele au fi ai le whaamuta ina lea o le ngausia e le Heinz Waters o fuala au whaikuka tu aisa po frozen vegetables atu hai foi ma le kofe. I le ai o Hastings e lata I le toalima se furu I a tangata whainga luenga I le whale tu apa mangau si ai tau mawha tu aisa o le a maua lata wa vanoa e whainga luenga I isi la o lea company. E tu sama le afe lua se lau le a whainga o tangata whainga luenga o le a whaawo peo na ngā lulue I le nei fo I company tele I te tonu o New Zealand. Ai o whalenga o si mea o le a tāpunia e au fi ai le Lamban cuisine I Aukilani o le whale tu apai fuala au aina I Christchurch ma le whale e ngau si ai le whangu kofe o le Greg's Coffee I le ai o Dunedin. E lua se folu miliona Tala se vai ngā tupe wha au popo o feso swani le malo New Zealand mo le malo tu walu e wha apitoa le feso swani mo ngā luenga I pui ai I a leha tunu o le Pasifika mai ni lolonga I le lumanai. Na whaamautu ina lea feso swani wha au popo ina ua seinia e le palemia ia tui sinave maulu o to tua Christopher Luxon ma le palemia o tu walu ia Feleti Teo ia se marienga I le vāo mā loe lua I Aukilani I le vai aso na te anei. Sa tala noi nai fo I tai o mā loe lua ia nisi awala e mawhai ai o na whaawo pea ia fisosoani ma le langolongo sua o le mālo New Zealand mo le atunu o tu walu I le lumanai e au fi ai ma se fufuanga ina I audi atu le tausanga I lua afe lua se fulwalu o mawhai o na fausia ia se whea ngai ngalo ia I le vā o atunu o lua. O le fisosoani whaapopo mo le ngā luenga le pui o lau whanua o tu walu ua silia tu ai I le whaaluaina le au whainga fisosoani masani le malo New Zealand ua tu inatu I atu walu I le tausanga whaale tupe o loo whaanga solo nei e pei o na whaailo mai le mtanga luenga le vai whafo a le malo o New Zealand. O le tui pui whaare tausanga mo le mai o le flu le a matau na maua le vai aso nei I te tono New Zealand e mwhai o na whaai TTI ma whaai na o tangata mai I le mai whatu. Whailo mai le lifo mai o ngase pipisi o Michael Pager o le tui pui le nei le ngata I nao ngā e tau fiai le malosi le flu. Ai, e feso soani telefo I le whaai TTI o a fianga o le mai whatu whape ai ma le stroke mai la whainga e tasi vai tolu o tangata e a fiai I ia ngase whainga tā. Sa whaina mai le lifo mai whapea o le sitia o a fianga I le mai o le flu e whape fwoi o na sitia I ma whaina mo tangata e maua I le mai whatu ona e ma whai o na whaina le whatu
ona o le mai le nei o le flu. Sa ia ta ufo i e mawhai o na te lele au ngā le tui pui pui o le flu, mō te ngāta e mawai i le ngase o le whātu. O le taimi nei e pei o na whaalia Dr. Baker, o lo o whenga iai le lalolangi, ma le pipisi o le vairusi faupo o subvariants o le whaamai COVID-19 ai mō New Zealand waia, o mai ta winai se tūlanga wha te tele o le pipisi o le COVID-19, i te tonu o le se funma le valu masina ua tua na i tu nei. O lo walo i mai le anga i mai o nisi tūlanga wha le tonu ma le lolo wao le tau mo vaenga i matu o New Zealand. Ua se so ia tūlanga wha le tonu ma ti munga mamafa a toa fo i malolonga ia na awhiai le tu malo Northland i le vai aso ua ma vai. Ua tu ina mai eise la pata inga a le pulenga i le Far North Council mo tangata ina nofua i le vaenga o le tuna o ina ia whaai te taruai o le teleo ele malau whanua i lea i tū o le motu i mātū o te le ina susu matu langa whaale tonu ona o winga le manui o le tau i le vai aso ua mawai. Ona po sa wha mamaluina mai ai la pata inga mai le ofisa o le Med Service mo ti munga mamawhai a awhiai au kilani, ai wha pēle tu malo le Waikato, wha aso solo i whai i tau pō, wha pēa ma tau marunui i le so. Ua whautu i nai te ngāte le no whai ia vaenga o New Zealand, ina ia sila i li pōti o le tau mai le ofisa o le tau, le Met Service, wha pēa ma le pūlenga o wala o whela o inga, le NZTA, ina sila fia le iai wha amtalanga uma, e tusa o la pata inga ma le tūranga i le tau o na whautangia a wale saonga le mū lau tele. Ua fola mai e le taitai o le pātia le New Zealand First, ia wawasa mana i o Winston Peters, ia le wha moe o le fo i vaenga wha upwhai, la tau te lango i nai le wha lau tele ina lea o le tūlanga o tupe maua mai la tina e o minerale, ina ia manui ai tu malo e mawai ia minerale i le lumanai. E lenga te lea, o loo mana o hoi le New Zealand First, e wha IGT a malo si anga wha ale tūla whono, o loo iai le matanga luenga le siu maanga, ina ia wawe mawai le whaatangana mō kompani e fia elina le lau ele, mō le suesueina o ala manuia o ngā wha minerale. O le san nafi le sa iai Westport, wawasa mana i Winston Peters, i se vaenga o na whaatosina mō le pālota tele le whaai unga o le tausanga. Na ia whaalia ai, o le whainga whaavaea lana pāti, o le a maua mai ai, ma whaatulanga ni sone whau mō ngā luenga tau i le maina ina, po o le erina o le koale, mai o le a umi ai, i a pē mita mō ia i tu a inga o ati nae, e mautino ai, o tupe maua mai ai, o le a pūlea ma whaasoa e pūlenga o nuu mai tū malo, ai le o le malo tele i Wellingtone. Whailia fo ia wawasa mana ia le avea o le li i swafa ia Jamie Klein, le sa avea mua ma pule nuu o le ai o bola, ma suita walo i o le New Zealand First, i le palota le tū malo le West Coast Tasman, i le taimi o le palota tele a New Zealand i a Novema. Lipotia mai le tuua o le malo, le lisa avea mua ma pele stene o le malo o Fiji, o ia lea o ratu e peli na i la tikau, o se tasi sa avea mo tai au o le fita le malo o Fiji, mai na tula i mai avea ma pele stene o lona tunu i le tausanga i lua afe ma le iwa, e o mai i le tausanga i lua afe se funu ma le lima. E le ngata i lea, a e sa avea fo i o ia mahufonga fitalai o le parlemene o Fiji, mai i le tausanga i lua afe se funu iwa, e o i le lua afe lua se funu ma le lua. O le stofi taruai le e whapena tu malo ai le nei taitai o Fiji i le whale mai suva i na ua valu se funu whātu sanga o le soi fua. O le nei mali o Fiji e iei fo i maona sotanga ma le ai ngā tupu o le malo tonga. E to tele te ngata sa tau fia leo i le whaingola vai aso i le taimi o le whaalinga o Tavale le beach hop i le pitonuu o whangamata i le whaingola vai aso whaatusa lea i isi te usanga ua mawai. E whaitau wafe te ngata sa lolofi atu i lea pitonuu i le Coromandel Peninsula
o mo le fia awai I le whaalinga tele, mai sai longa na pisi ai ma leo I le mau vevesi na tūlai mai ai mai se le pō le asato na ai. Whailo mai le teitai leo mo le tū mālo I se sae o le Waikato o Mike Henwood, o le nei whaalinga o te teimi fia mo le tāua I le tamau ainga o lea vaenga o New Zealand, mai sa le lei ia le whaafoina o Porkala me na whaatino ina ai. Peita ai, sa mōli mawina ai fo I le whaatasi atu I ai manisi o tangata le taupulea, ma tu lai mai ai ni vevesi sa I longa o na pisi ai le vasenga o leo. Ta ua le lita I leo, e to tolu se folu tangata na tau fia ai, ona oni misa mani fuswanga, ai maise o ni amionga le pulea I no fuanga faitele, ai e se ai istangata e to fase furu maunu tupu, sa whaia I ai morianga e mafua I le ona na. Ta ua fo I mai Henwood, o se tau sanga ese le nei le to tele o tangata, na tau fia ai leo I le taimi o lea whaalinga. Si lia I le tolu afe, lea whainga o ave tamale sa tau fia I poloka na whaia leo I le whaunga le vai aso, a whanga solo lea whaalinga, mai sa mawai tangata e to se furumaletasi, ua ova le fua o le ona, na I lo le fua whaatangaina I le tūla whono. E tele malanga whaatūlangaina, ua tau fia ma le mawhai o na whaataunuina, a le company vaa o le Blue Bridge, I le vainu o le Cook Strait, ona o se whaale tonu I se tasi o lātou vaa. Whaelo mai le company, o se whaale tonu I le vaaingo o le Connemara, le ana mafuai ona le whaataunuina, ia le malanga mai Wellington e anga I atu I Picton, I le afa o le valu I le pōna pō. E le ngata I lea ai o malanga whaatulungaina fo I mo le so, ua whapea fo I ona tau fia. O nei whaale tonu se vaenga o whaafi tauri, na tau fia ai malanga masani a le vaale nei a le Blue Bridge I le vai aso ua mawai. O le vaa o le Connemara e masani o na taifaa la whainga o na malanga e whaia I le vaa Wellington e ma Picton I le aso tasi. E le I whaailoa ina mai le whaale tonu o awhi ai le vaa. Ae na whaalia e le pulenga o ngā luenga taulenga taifale New Zealand. O le a whaia sa lātou suenga I le vaale nei ina ia mautino ai o lo tāla whengai ma tūlanga uma tau I le saonga le mū. E ono ala leo po le itio whaapis nisi sa mautulanga I le tuwhaina o whaailonga tau o loa me tau musika a le New Zealand On Air Music Showcase lea sa whaia I au kilani I le po o le asforeile. O ia leiti o uma e sidi atu I le 2% o musika sa whaao ngā ina I alatu whaasere launga I le tausanga atoa. O musika a tangata ma au whaipese o New Zealand. Mai au pito I maa urunga ai whainu mela mo le wales whaasere laua le Pasifika o le New FM lea sa whaamawina I le 5.3% o pese ma musika uma na whaao ngā ina I ana whaasere launga o musika a New Zealand. Na si itia la whainga o pese o musika New Zealand whaongai na le New FM, mai le 5.4% sa iai le luafe 2.4, anga ifo I le 5.4% mo le tausanga na tua na ia tunei luafe 2.5. O le leitio le nei le New FM e pe ona sila fia o se vaenga o le ala leo le Pasifika, lea e ta ua le Pacific Media Network, e whaamautu I Manukau, ma e whaapitoala na au nanga I tūpulanga talawau Pasifika na whana nau maola ai le tonu o New Zealand. Whailo mai le whaururunga o Porkalame le New FM o Susana Kudenbiel, o se mitamitanga I le lata wala leo, le whaongaina o se vaenga tele o pese ma musika, a tangata ma aufoi pese o New Zealand, I ana whaasere launga I aso te tasi. O isi le tio sa mau whaailonga I lea po I whaailonga tau musika a le New Zealand On Air, e awhi ai I ala leo tolu o le Bay Rock, ia e whaamautu umai le Bay of Plenty, whapea I le tio ingo o le CFM, e whaamautu I le tū malo o le Coromandel, ma le ala leo tele o le Radio Hauraki. E kirikiti whaalawao malo I le vahenga o ta maitai,
na manu malo le awa Awhelika i saute i le White Ferns a New Zealand i le la ta'alonga mua o le series i le vaenga e tasi aso po ODIs na whaia i le Hagley Oval i Christchurch i le San Rafi. Sa tuli ai Awhelika i saute ai e lua se Lauano iwa o New Zealand mai o le polo muli lava o le ta'alonga na tai nai el te maitai ngo i a Kayla Reynolds i a ai ono mamalo ai Awhelika i saute i lea ta'alonga mata ina. O lona lua o ta'alonga i le vao o e lua mo le series le nei e whaia lei le Basin Reserve i Wellington i lea so lulu. O le taulelea ingo i a Ben Richards mai le nua o Wanaka i le motu i saute o siampini i le vaenga o li i le ta'alonga whaase i le aisa i le tauvanga o le Free Ride World Tour na whaia i Switzerland i le whaeunga o le vai aso. O Richards, e luas furono tau sanga le matua, na tau wā ma le li Amerika ingo i a Toby Rafford, lea na tūlanga mua i lea ta sanga, ma manu malo ai o ia le siampini o le lololangi i lea fo i vaenga o whaase enga i le Kiona. Ua tu mau i le tūlanga mua i a le aulakapi a le Hurricanes i le whaasalonga o au o le taunu sanga o le kapi supa le Pasifika e pei ona whaanga solo ai le teimi nei. Ina ua malo i la tau i le ta'alonga ma le Reds a Queen Selani o ai o le ta'alonga i le laumua i le fiafio la stonai e lima se fulua le Hurricanes i le se fulu ma le wha le Reds. Ta le malolonga o lua se fulu wha le Hurricanes ai se fulu wha le Reds. Mai tolu si koa na mawaia le wingi sawa le li o fehi fune hanang nofo. O le vai asa nei e malolo pe bai ai le au o le Hurricanes ona so ai leo la tu ta'alonga i lua mo le Blues fa peo mo le Chiefs. Ai o le au o le Reds o le Force mo le Crusaders ia isi a la tu ta'alonga i lua e so ai o le ta'amusanga le kapi supa e pei ona whaanga solo i teimi nei. Whae unga leo telefau